Kaji duk baik gedang ti terendarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Sadaqallahul azim. Menyebuno juara tanyo dua kan kaji. Malebeh maknyang kahana. Ibu-ibu, umi-umi mandum, adik-adik yang berhadir bak tempatnya. Baiklah, yang pertama sekali marilah sama-sama kita nyota pujo Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bak bengahnya karena besaho katanya bak tempatnya. Menancilam Allah selalu melimpahkan rahmat dan nikmat ke katanya, sehingga katanya bak uronyo mantang panjang umur, sehat badan, sehat pikiran, yang sama-sama uronyo juta dengar nasihat-nasihat agama yang nepegah le abu le gure katanya. Menancilam dilikutnya sikrak dua kerak itu yang ulun pegah, insya-Allah jud ke ilmu pengetahuan. Jadi bahagia tak katanya uronyo manteng katanya umur panjang, neberi kesempatan dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilikut bimbaknya selawat dan salam juga sama-sama kita kirim keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammadnya Nabi agung, Nabi kitanya bersama, yang kitanya peingat urolahi beliau bak tempatnya uronyo, tapi bak tempat lain na yang kaawai dan nalam bak tempat lain na yang lebih haki. Jadi sertu huruf le bulan 10 huruf. Kapada padungga katanya bak pun oraje hibak pesantren katanya diulai titi bak awal, kemudiannya ka menjelang akhir uronyo ino bak tempatnya di Masjid Lam Sayun
ataupun ba'dayah al-ikhlas. Kemudian dilikun ibaknyan penghormatan ulun tuan yang pertama sekali kepada Abu getanyo bersama ayah rohani dunia dan akhirat yang siat mi metuah balik gedeng di ke getanyo kalian pegah sikrak dua kerak butu-butu ilmu pengetahuan menyetajak bak khanduri atau Abu pegahanyo nyana so rendang mandum temali protokol guyuk udang lun tiat ino guyuk pegah bawah panah menyejut pajuh bawah panah baik nuwoi le menyehanjir kaidin untuk wo mada daripada ten pajuh bawah panah untuk drone mangin sakit tapi ten menumpak ngelun bak jalan na yang tunjuk untuk gara-gara tengkunya lulu mangin yang kehana mau kayaknya. Jadi alhamdulillah atau rendang buno kalau pegah le Abu. Mudah-mudahan kita nyomandum talake doa Abu sehat. Belubeh sehat daripada yang kakak. Bertabi-tabi geju ilmu ke ketanyo. Bulu tat tunjuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Getanyo yang nade Aceh. Oroji adik mentuah lun tamong di ulai titi tahun 88. Goh lahir dolamnya. Mapa kita lak tak lahir? Tanggal 18 bulan 5 tahun 88 lun tamong oleh titi lun wo tahun 2000 88 dengan 2000 awatnya kamu takut-takut di oleh titi teron jadi auronyo haite malim-malim auronyo haite malim-malim maka kamu tibulan 3 tapi but ngabu tapi ibu ngabu haite malim-malim ke banu. Wate haite malim pun tapoh rumah. Menyatapoh hana urun ceramah mananya. Kemudian penghormatan ulun tuan kepada Abi Sudir batempatnya pimpinan dayah Al-Ikhlas beserta guru-guru dan bamandum murid-murid yang di dayah Al-Ikhlas. Dan kepada imam masjid dan pengurus masjid dan seluruh jamaah yang bak masjid dan menancelom kepada Kesyik Tengku perangkat desa Bantaboh Mukim Lantayunnya. Kemudian kepada jame-jame pendengar ceramah bak uronyo baik agama ataupun indang mudah-mudahan katanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenalih yang istimewa kepada ayah Lamtayun, ayah Muzakir. Lung kalian menyekana acara lun ini gonyan cik kasiap gupre ha. Tibuk dah gonyan alhamdulillah. Cuma karena gonyan ura agam, medih lu raji hana mitala ili. Ma karena gonyan ura agam kiban ma. Kan kamu takit udah inang matai gua lintu ke tempreh tabi bak pintu. Mutakit menyawa drone gua kawin cita yang bak urang kam kawin. Nyolang kawannya nam dua drone yang tempreh. Lain panena gedro juga kan. Umi-umi adik-adik lumandum, ayah-ayah gure-gure lun yang kamu tahu bak tempatnya. Jadi lagi haba bunonyo katanya tak pegah misi ibarat khanduri tanya tak pegah biu tapunyo masalah bawah panah jih buno asor rendang kali pegah le Abu. Jadi umi mandum bauro yang berbahagianya dengan izin Allah Subhanahu wa taala
Getanyo memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ami mandum nyo Nabi Muhammad nyo kan mayang-mayang. Nabi Muhammad nyo kan sepele. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mutulih bak pintu syurga ini. Bak pintu syurga bubena nabi-nabi yang kakalan syurga, ubena malaikat-malaikat yang kakalan syurga. Yuh gohlom lahir Nabi Muhammad tahu nyoto Muhammad nyo. Mutulih nan Allah bak pintu syurga, belahunun belahwi mutulih nan Nabi Muhammad. To Muhammad nyo. Malaikat-malaikat tu kagum to Muhammad nyo. Pakan hang getulih malaikat Jibril bak binih nan Allah. Pakan hang getulih malaikat lain bak binih nan Allah. Pakan hang getulih nan Adam bak binih nan Allah. Tapi getulih Nabi kita nyomi metuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya Nabi kita nyo Nabi yang agung, Nabi yang hanjit mayang-mayang, Nabi yang cukup mulia ba Allah Subhanahu wa taala. Lun sambung kata Abu Pegah, menyahana Allah menyahana gemumplahi Nabi Muhammad, menyahana geciptakan Nabi Muhammad, nabi-nabi lain mesiro hana, langit ngan bumi hana, surga ngan neraka hana, seluruh lain makhluknya mutapa hana. Nyan kala mengaku kero oleh Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul khalaiq. Menyekan Muhammad bata bahuro tengah lum pelahi kata udunya ubena makhluk lain mutapa hang kepegat ya Allah. Hai syurga ngan neraka hang kepegat ya Allah. Langit ngan bumi hang kepegat ya Allah. Aras Baitul Ma'mur, Masjidil Haram, Masjid Madinah, bubena nyamandum hang kepegat ya Allah. Menyekan lam ilmi Allah gemumplahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga neraka hang pegot mampu lom urang yang teka uronyo. Pulam getanyo syurga hang kepegot menyahana lahi Nabi Muhammad. Umi mandum adik-adik mandum gudai-gudai ayah lu mandum yang kehadir ba uronyo. Menyamanan Nabi Muhammad Nabi yang agung, Nabi imum segala nabi-nabi. Menyemenan getanyo umat umi lebih cit dengan umat nabi lain. Hai. Manuk siam lebih mahai, lebih raya. Manuk Aceh ubid murah. Cuma waktu itu manuk siam ke raya Aceh. Waktu itu manuk Aceh karena Haji Ubid anak ke ubid Aceh. Menyemenan yang hadir uronyo karena Nabi Muhammad pekun Nabi yang agung. Getanyo sebagai umat Nabi Muhammad nyo umat yang agung cin. Alhamdulillah getanyo gepelahi oleh Allah. Ba ujung usia dunia watelu lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir 572 Masehi. Getanyo uronyo ka 2022 Masehi. Jadi jio getanyo dengan Nabi Muhammad uronyo tonyo pah 1500 ton. Tapi 1500 ton jio dengan Nabi Muhammad. Getanyo umat yang setia ke Nabi Muhammad mantang tatim selawut ke Nabi. Mantang tatim pegat khanuri tak pegat maulud ke Nabi. Mantang tatim ikut sunnah agama ibadat yang kagak kubah le Nabi Muhammad. 1500 ton mi matuah getanyo jiuh dengan Nabi Muhammad uronyo tonyo. Uronyo tonyo. Jiuh danyo dengan Nabi Muhammad pah 1500 ton kan. Bahkan milum pegah bahwa umat Nabi Muhammad nyo lebih daripada umat lain.
Gedanya nyo phone merumpa, nyo hantar belum pegah barakon. Hai tabak phone merumpa. Lon tupu bahawa lebih umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi lain uro wafat Nabi Muhammad. Wate uro bengoh karab subuh meninggal Nabi Muhammad. Wate nyan truk malaikat Jibril. Watenyan masjid, watenyan Nabi Muhammad karena rumah menyuruhnya kala masjid Madinah. Tapi watenyan masjid bak bintih rumah Nabi. Gejak Jibril kenan, geba berita Muhammad uronyo drone katruk janji Allah. Katruk janji Allah Jibril. Nya uronyo drone katruk janji Allah. Han ke akhir mesti minen, han ke awal mesti boh minen. Watanya Nabi meri gundah. Wate gundah nyo ngembahasa tanyo, tapi Jibril mari dengan Nabi Muhammad roji hana tho lengam tiru ngembahasa tanyo nyo kemupu manteng. Ai Muhammad long kalan meri susah kata. Hana rela kata meninggal uronyonya. Nabi hana getu'u ti'an. Getambung laju le Jibril Muhammad. Inna abwabas sama' qad futihat. Wal malaikatu yusafuna fi abwabis sama' yantadiruna ruhaka ya Muhammad. Nyan arti nubuh jukuro kan nane buat cik ke behek tak tidur uru nyolong buh arti ke urung yang tuha mentang yang hana but. Ai Muhammad bek gundah Muhammad uronyo kata katruk janji Allah, kata uronyo akan wo dalam pangkuan Allah Muhammad. Hana pututah Muhammad, hana gundah Muhammad. Inna abwabas sama' qad futihat. Ubena pintu-pintu langit na 7 buah pintu langit Allah kag buka mandung kepemulia roh kata Muhammad. Wal malaikatu yusafuna fi. Ubena malaikat yang na di langit tengah ibadat lebih le malaikat yang penduduk dalam bumonya. Yusafuna fi abwabis sama' ke saf membanja-banja. Lagi kita nyodu uronyo di langit bak pintu langit ban 7 lapih yantadiruna ruhak. Gepreh roh kata Muhammad. Mulia tak nyawang Nabi. Mulia tak roh Nabi. Nyo menyana tidak uri yang terlebih langkawannya wate rap meninggal wate nadaan truk malaikat nyan butul-butul gadah tumakun gadah sakit katanya menghadapi sakratul maut. Tapi yang katente Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi nyan gejak malaikat Jibril ke pegah. Tapi Jibril wate ke kala Nabi Muhammad tutah nagada. Nyan yang kapalo. Wate kala genyan malaikat Jibril pegah. Nabi Muhammad gundah kanya nagada. Nya uronyo nyo ke lu pegah pak do no le nyo tahu ju. Nya hai di mana berdiri. Pai dai dong. Hai Nabi Muhammad tutah nagada. Tutah gejak Jibril buta Muhammad. Kalau pegah berita gembira ke gata long kalon gata susah mentang. Tutah Muhammad mentangnya. Nya Jibril lo susah mentang. Pakan Muhammad. Ya Habibi. Pakan drone mentang tutah kalau pegah malaikat preh drone. Pintu langit kebuka. Tapi drone mentang tutah. Ya Jibril. Lun hantar lun fikir ke drone. Lun hantar lun fikir kesenangan drone. Lun hantar lun fikir kebahagiaan drone hai Jibril. Tapi wa kaifa umati. Wate meninggal lun umat lun keban Jibril
wa kaifa ummati. Nabi gepikir mim tuah ke tanyo ronyo. Goknyan ka sakratul maut hana gepikir kedro goknyan tapi gingat ke tanyo wa kaifa ummati. Jibril umat lun wate hana lun tingoh wate lun ka meningai tingoh tingai donya nyo. Dari nanggro Mekah truk nanggro Ajam. Truk kedih waceh umat lun. Pakai fa ummati keban umat lun watanya lun hanale medum lun mantang hino lomba dakwah lompu tauhid urang lompu tamang Islam urang tapi mantang le urang munafik mantang le urang kafir mantang urang hantim semayang mantang urang pubuk dasya Jibril wate hanale lun tingoh pakai Jibril pakai fa ummati keban umat lun watahana lelun Jibril umat lun lagi anak manuk mati nang nyai na urang kampung mandu maka na urang kota mati dro hana kan tabak kalung pegah manuk onyo menyawak kota nya manuk ana tai turi ladum manuk tai turi ai tanyo kampung hai keban ka kampung de maladum long kalan urung latah manyen lado urang aje lado cewe ururele nyarele gampung manteng urah hanarele ya hai tanya urang kampung wate takalan manuk banceh 12 ne ubi-ubi barosa banceh manteng rupanya wate mati nang kai paju hule le rimung bulu ataupun nang kakenang taun ataupun nang keban leh pokoknya kamati tinggal anu cip nang lain hamim tua itu medeh kai jatih matu manuk kana saudara haji ijatih manuk en tua bapihak kah kamati mak kajak tajalun rupanya manuk buduk lain haitung manuk lain haitung nang gop teron icutok oleh iplung le gede ji mak kabeh mu onya iya hagayah laweknyo iya mano iya urang lawetnyo hana peduli leane iya mano kajamun iya mano dedon lui le nang mano kai tu boh kai manu kai kamarom du tro gede iya manuk kayak kalian ke manuk lain lantayun lo lepas tak hati tu yang kadang kau buah panah lom pegahan buah panas buah panah jadi anak manuknya iplung kono itekek lego iplung kono sekek gede imtahom taho li awak 12 nya menyajai tanya mbak nak mano lain dik ho tajak tanyo mak nali ikhle manoknyo adik mentuah be karu taih papaknya hana ujun entu tapiuh lalambak nalung inan ikhle adiknya kakak long kadu upagah anak mano ino tengah pegah ke anak manuk elen tu ke anak urung dah pegah akak long kadu anak apa adik mentua bek karu bek kamu nyamanya kamu kah kumo lulu cik kamu no kam tulis bak Allah mahfud di pegah le manuk anak manuk mati nang hanali sojaga mi mentua onyan ji hana careng di kemiru hana itu pak ajib ente malam baik lalambak nalung laganya yang taboh kai pajuh le tikoh tin yang taboh tu malam tingoh kai pajuh le merua yang taboh tu kai pajuh le ulu pokok ji menyetacok ibarat ba anak manuk mati nang sedih tatat umat Nabi Muhammad wateh hana le Nabi alakna ulama tidrodro lam nanggro gujuk li Allah yafiruna anil ulama wal fuqaha
Orang hai tim yakbud, galak hidup bak kedai kopi, galak ijak pekul ulang yak kalian main bola. Galak yang main kedai pekul ujung bate, galak ijak utabang kedai bate hari-hari cuti. Pecuti. Ada kamu watai but orang je hana but watai Indonesia tak bo. Mandung kitab bun. Angke orangnya ala talah hum ni kira aju awal. Ubena anak manuknya watai kamati nang jarung tat yang telaman. Laulang lam gure ulama tungku getupruk le Allah tidak tapan. Orang-orangnya yafirruna anil ulama wal fuqaha. Iplung daripada ulama haitim. Dalai bak pulain. Nyan mi metuah hadik metuah gure lunayah. Yang membawa susah Nabi Muhammad pada season yang kedua. Batepun kepegah drone kagepreh lima malaikat susah Nabi Muhammad nagada. Tampi ke Nabi Muhammad ya Jibril kaifa umati. Wataluh meningai lun jadeh meningai lun ronyo. Lun ridha lun gucok oleh Allah ronyo. Tapi wa kaifa umati. Kiban umat lun Jibril. Watanya lu hana cainan. Yang ke Jibril lehna kalau leholain lehana. Pokoknya Jibril kata ngak cik watanya. Nabi Muhammad tutah tamah-tamah laju. Nabi Muhammad tutah mi metuah ke getanyo. Kan kedro ganyan tutah. Tutah ke getanyo. Uronyo kadumnan Nabi Muhammad gebela tanyo dunia akhirat. Tapi mantang na urun langgampung watai pakat maulun. Gekun yo pagesi ilon ganyo hanau maulun. Krisis moneter. Alai pun krisis moneter ngan pun krisis mang. HP kan na 7 ban 7 boh geblo 22 juta itu. Khanduri tanyo gampung 2 hari bak melatah mau 3 juta habis. Tapi krisis gonya. Krisis. Dumnan Nabi Muhammad gebela tanyo dunia akhirat tapi danyo ubit hat ingat ke Nabi Muhammad. Nabi wate susah sakratul maut tinggal ketanyo. Nyan pulom nyo menyabih tapegah anuro akhirat tinggal ketanyo. Nyon tu mandum payah temayang lehu ino, mandum payah temayang atai ino. Tabi Nabi Muhammad tinggal ke umat. Oleh nyan hai gejauh temali Jibril. Lon wate jauh le Jibril mereka tenang bunuh tutah je teron. Gejauh le Jibril mim tuah pu gejauh teron. Ya Muhammad drone tanya umat drone nya Jibril. Umat drone la tadkhulul jannata sairul umam hatta tadkhulu ummatuka ya Muhammad. Muhammad Allah Ta'ala hanggup tamang umat-umat Nabi lain dalam syurga menyegoh leh ke pertama umat kata mandum Muhammad. La tadkhulul jannata sairul umam. Jannata ke maf'ul. Sairu ke pa'i. Kau takut dengan mangat dong pegahban na urun tanya tu mah itu ku pakon jannata waktu sairu bari kiwing. Pegah ke pa'i. Han ke pertama ngile umat Nabi lain dalam syurga hatta tadkhula ummatuka sehingga ke pertama umat kata Muhammad menyamanan ketanyo mim tuah yang hadir uronyo mandum agaminang la ilaha illallah mururu acehnya yang Islam muslim betul-betul ketanyo nyo mandum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketanyo pribadi ketanyo mandum uronyo beruh lam gekele Jibril nyan hantamang syurga umat Nabi lain ile kecuali ketamang umat kata Muhammad nyan la umat kata nyan uronyo beruh tanyo mim tua.
Beruh tanya mim tua. Menyahan ruh di dunia kalau tamu tipluh lete i mata. Uro akhirat wate tamu tinguh anak mata rut ba aki. Anak mata tanya rut ba aki tinguh. Telah wate dunia uroje. Getanyo lahir wate luh Nabi Muhammad. Tapi hana tamu agama dengan Nabi Muhammad. Tabo. Menyemenan lo pegah tabo tu. Rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala ke getanyo uronyo getanyo menjadi umat Nabi Muhammad. Karena watelu lahir Nabi Muhammad ubena watelu tren wahyu ke Nabi Muhammad ubena agama nabi-nabi lain ge mensoh ge piuh amalan. Tapi bek ne pegah ledron agama Nabi Adam talah. Bek ne pegah ledron agama Nabi Ibrahim talah. Tapi makna mensoh gepiuh mandum amalan lagi jamun ino mandum katanya beramal lagi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyo katanya peluang emas geberi oleh Allah lahir menjadi umat Nabi Muhammad. Urusi-urusi ilun mandumnya agama adik-adik mandumnya inang umi-umi ilun mandum katanya gujuk oleh Allah peluang emas menjadi umat Nabi Muhammad. Alak neblo hemi ham tume. Alak neblo han mutume. Urang awainya mutume udip lahir ganyan gohlam Nabi Muhammad. Tapi katanya getume udip lam umat Nabi Muhammad. Manya Nabi Isa cik nak laki kedro. Wate gelenga le tat pahala. Le tat pahala urang terbayang tasbih umat Nabi Muhammad. Nabi Isa gelake dro menyemenan lun bah rasul bah nabi lun puji ke umat Nabi Muhammad sehingga Nabi Isa angkalan auronyo mantang udin. Nabi Isa cik nadro gelake puji ke umat Nabi Muhammad. Seorang rasul berdoa kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Orang jamaah lam sayu nuronyo cik mandum umat Nabi Muhammad. Nebah-bah kada ya. Nebah-bah kadanya. Bek nebah-bah kada. Bek nebah-bah kada. Nebah-bah kada menyesal nemo ro kiamat tengok tetut anak mata mi metua. Getanyo gepelahi watali Nabi Muhammad. Getanyo berangkaho tajak oronyo menyatatim iman tatim ibadat. Cik lampluk dro getanyo je ke umat Nabi Muhammad. Onyan janji Jibril pegah bunuh getanyo ile getambang dalam syurga tengok oleh Allah cukup tenang getanyo uronyo. Karena getanyo udip dalam batasan wate umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan yang perlu diingat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi tingat hak getanyo mi yang metuah. Kemudian umi-umi mandum adik-adik urun syik gurai-gurai lu mandum yang kahadir jame-jame nyom menyebak dayah lagi-lagi hana payah tak pegah ahli tapi na 3 tahun longja. Jadi na urang ke maulud hana yakin. Ke maulud hana yakin. Karena gonya na gebubut dalam Quran dari phone sampai taman hana getulih menurut ganyaninhan ayat maulud. Ayat umum yang urang malim mufhum ganyan hana mufhum hana geturi. Karena apanya baru gepatih pekena maulud dalam Quran beuna agama belangong ini. Beuna agama belangong papa kecil tengah gua kuah inan nya oh hai nya hai maulud na layan. Lu kalau dalam Quran pekena agama belangong-belangong ni. Ganyan aganyan baru pati. Munya kepegah le gure-gure tanyo ayat-ayat umum yang na dalam Quran haika ba ule ganyan. Ladum na yang pegah lau hana hadis maulud. Padahal bak tanyo but na mu padumbo hadis na merumpa. Lu nyemeri hana mangat jiwa na urungkeun wate mata Nabi hana pegak maulud oraji. Jika truk urang lawiknya ya pegak maulud mututah payah. Wate mata Nabi hana urung pegak maulud ganyan pegah. Padahal ganyan talayu lun mantang.
Pajanna kanya te mata Nabi Raji. Olehnya na kamu tume lang kitab mau pegah bak go nyan temang. Ai adun bek na pegah bek na marit berangkaho nyan takuk karamiman tu. Idron mangat mantan na pegah hana maulud wa te mata Nabi. Tapi lum pegah hauronyo kadang kahleun lenga tipluh ge abu pegah. Nabi pernah ke pajuh maulud tengah mata udip go nyan Jabir pegat maulud Nabi tukang paju. Lena geja orang pegahannya orangnya. Jika kalan bak ubo meje pernah geja apa hana? Gepegah lah geja hana maulud temata Nabi. Nabi gitu me pajuh maulud Jabir pegat maulud urang lahir Nabi. Keban ganyan pu ban udip mentang. Bak taboh huro minggu jamaah lehu. Watelu jamaah lehu ngam masjid kepegah li Jabir Rasulullah. Ubina jamaah lehu yang hadir oronyo tingoh watelu semayang lehu gedanyo tawo rumah lun mandum tabaju khanuri ala kada pupuna mudah. Gekhile Nabi hai jamaah mandum nan dengar na ya Rasulullah menyamanan bek na tinggal mentido tingoh watelu semayang lehu jamaah tawo rumah Jabir. Oleh yang kengka tingoh tu mah. Nyolong pegah bagah ju nyoru mengidang pegah lo poti kurun pe poti belah pe poti pluh sampai pohta. Kamu hek le mo pre. Nyotelu pegah lehu ro minggu lehu ro Senin ju. Wate Jabir pegat nyan pahra 12 Rabiul Awal uro Senin pertih uro lahir Nabi. Wate tingoh Jabir ngaurinang kali geti kameng taboh. Oleh yang kepegak kanuri wate lu semayang lehu mandum kepegah ai jamaah lehu ro Senin natingan undangan Jabir baro tingan ya Rasulullah lun cek katrip dah anak pajuh kanuri. Tingan lu lagi urun lantai uncin. Munan kanuri cek kana baje batik taboh. Menyamanan kake jat aja akan. Ubena urang berjamaah lehu dengan Nabi wa rumah Jabir. Watetro rumah Jabir kekalan tu hidangan dumpu kanainan. Dumpu kanainan. Watel leuh pajuh kanuri mandum. Watel leuh pajuh kanuri getanyang le Nabi Jabir. Nyo kamu kalau pajuh kanuri mandum yang lumik-lumik kabeh yang keruh-keruh tinggal. Cuma kah kamu mohon untuk pu bacut pelenya pu kanuri. Padahal Nabi ada yang ke urang lain. Manya Nabi kan bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatan. Nabi uku ke pu mandum liko tu pu mandum. Tapi nyo ke urang lain. Lagi urang cara untuk manyang lambut kana. Padahal gonya kau tu pu tapi kalau urang doh na tu pu gonya tu manyang dit tu pelah ke urang lain. Tapi na cek urang temanyang lambut, cek ulo-ulo orangnya. Wate getanyang takik hati urang le ubena. Nah, dua yang ke bijeh nah. Au pegah bapa nah. Gekele Nabi hai. Jabir, nyo kamu kali pajo kanuri pu kanuri nyo. Bukan duri. Long kalau perkahwinan anu hana tenda. Long kalau pusunan anu idron hana pusunan anu. Puilai kanuri yang. Watainya dengan terharu terbuka ti Jabir, gepegah le Jabir, ya Rasulullah. Rasulullah nak tanyang pu kanuri ronyo. Hai kebahan don tanyang demai Jabir igata hana terpegah. Ya Rasulullah malelum pegahnya. Tapi batabu malelum pegah cik ke Jabir. Ya Rasulullah ronyo kau rolahidron. Nabi kalian tiga tahu kalian na reaksi walain. Reaksi nan depu. Lu batab kaku ke hana depu cik. Berarti ronyo tamam mandu.
Ya Rasulullah uronyo ke urang lahir dron. Uronyo 12 Rabiul Awal. Tu mah Jabir. Ya Rasulullah, tabe-tabe lu lenga tausiah dron bak masjid. Tabe-tabe lu lenga ceramah dron ya Rasulullah. Tabe-tabe dron pegah man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Urang yang temperaya urang lahir lun pegah le Nabi. Nyobek tara-tara baca. Man adama maulidi. Nah yam takalim inan. Yam takalimnya makna haji ke Nabi. Ya yam takalimnya ke Nabi. Man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Tabe-tabe ya Rasulullah lulunga dron ceramah nu pegah. Urang yang temperaya urang lahir dron nu menjanji dengan kamu, dron akan bantu nu syafaat kamu ro kiamat. Tengok. Pelem menyebab kamu but kah? But yang goh leh gekeun ngampi imadi kuntu. Yang kuntu ampi imadi. Menyebut goh leh gekeun ngampi imadi tufidu tahqiq. Jadi faedah ji pasti. Menyamanan syafaat Nabi Muhammad ke urang yang perai urang lahir Nabi, nyan pasti Nabi juk syafaat urang kiamat. Nyan inti mi mentua hadik mentua urang syilong gure ayah mandum. Tanyo pegak mulut mula ulang kali rata gampung inti ji kitanya untuk taharap bum tume syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watenyan kepegah le Nabi. Hai sahabat-sahabat lu mandum, to yang muhut mentabang syurga, to yang muhut mentume syafaat lun, ne pebut lagi Jabir pebut. Jabir Khanuri geundang Nabi, gepingan urang lahir Nabi. Nyan hemi mentua, urang yang pegah wate mata Nabi urjihana maulud ino bid'ah. Tapi ngejawab ledra nuronyo Nabi sendiri pernah pajuh maulud. Nabi pernah gejak bak maulud. Nyan beryakin dron mi mentua be itamong iblis dan syaitan lah mati dron untuk diperendah-perendah Nabi Muhammad sehingga gadah Nabi Muhammad lah mati danyo, gadah sejarah Nabi Muhammad, gadah sayang danyo ke Nabi Muhammad. Karena letak musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama, iblis syaitan untuk dimitangan bela tamang dalam neraka. Orangnya but jelah-jelah tamang neraka. Orang hana perita-perita, nyo pernah hadis puhan. Boh reati kameng kedih bab binih laut, geba urinang dum uragam, urinang tantruk lintu geba mandum. Nyan ayat na hadis. Titun tiga cikana anggaran tu teati kameng kan muda ulaun. Nyan cutih-cutih kamati lintu saikun. Ururinang goh truk jodoh lom kajak ulaun. Boh nyan ayat na hadis na. Nyan hana to tanyang tiro na ayat ngadi. Nyan but bro jelah-jelah tamang neraka. Tapi menyebut God bak lahir tanya mantang God. Walaupun hana lah hadis lah ayat, tanya cek katakan God lagi pajuh kanuri. Ladom cek na hadis, tapi katanya tak puplu tak pegahnya hana hadis. Nyan mak mentua, nyan tanda urang celana, celaka. Pakan tinggal ke celana le. Manya hanjir untuk bantu neduk gerau. Wadah itu kasalah. Hai tengah lu pegah bu talah urang tamang neraka, tanah urang celaka. Tak tu celana. Hanjit pegah abang awanyo. Mama yang betul yang berbahagia. Nabi pegah urang yang temperaya urang lahir Nabi gepeglih rumah baca Quran, gum selawun. Undang urung baca liki pegat kanduri, undang saudara, undang gure, undang murid,
nyan mandum-mandum inti ji hata nama tapi ingat urolahi Nabi nyan Nabi gemjanji akan gesyafaat uro kiamat. Lagi kata tabi Abu Pegah dan tanya kali talenga orang yang peraya urolahi Nabi Muhammad tanya uro kiamat tengok gesyafaat li Nabi na limang ke nyo naput nyo yang mungkin kenang tanya. Tak lagi doa ce berkenang tapi nataboh yang kelimang nyan hana haruh tanya. Yang pertama Nabi Muhammad ke urun mentelawud ke urun pegak maulud ke syafaat di Mizan. Watai timang amalan katanya kadang ubi tak amalan get. Watainya Nabi ke syafaat ke buka serban ke pudu lam Mizan yang belahunun. Maka mutuah urungnya ke syafaat di Nabi Muhammad. Nah yang ke syafaat di atas sirat. Tengah talalu li tribe 500 tunjak di atas siratal mustaqim. Tiblah macam orang lewat di atas siratal mustaqim. Hana mandum lewat mim tua. Yang pertama lagi barqil khatif. Lagi kilat menyambar gejak di atas siratal mustaqim. Orang-orang yang awal siap ibadat waktu dunia. Ulama-ulama, aulia-aulia, orang saleh-saleh ataupun orang yang tim ikut ulama. Ibaruhnya lagi guda plung. Ibaruhnya lagi orang plung. Ibaruhnya lagi masyi orang yang jak ngangaki. Ibaruhnya tampi truk lagi anak bayi gohlam jud di bedah, gohlam jud di jak merangkak-rangkak di di atas siratal mustaqim. Tengok mi mentuah na orang yang jak di atas siratal mustaqim, lagi anak bayi dron di rumah, tuco dron di rumah goh ji ijak lo. Cuma 1,500 ton harus truk ke bawah ujung siratal mustaqim. Boh menjadi lagi anak bayi lagi nya truk mim tu ba'dat hantru. Karena agaknya orang yang mu'ui nyancun siratal mustaqim. Na gum talaud watai dunia. Na pegak maulud watai dunia. Bagah-bagah truk Nabi Muhammad kenan. Ayah dro lago ino nyakut nyanto mari lon Rasulullah. Cuma pakan menandron Allah ya Rasulullah lulu tak hana bere. Watai dunia urji 3 ge na lun ji ara janjanya hana iya kuah. Meja-mejanya ka mengkara-mengkara jauh belang hana kau jak Jumaan. Cuma pakan menan Allah ya Rasulullah urinang lun icah ra ke. Nyamanya hana ko ya ban lung ro Jumaan membuhai tagu ne ke. Membuhai tagu ka ke ike hana ko jak Jumaan ke. Memu'ui untuk encon siratal mustaqim han lewat-lewat. Tapi Nabi dengan izin Allah geturi urang le selawut, urang na pegak maulud meno mantangkeun. Idonya cekah le lom janji rajih urang pegak maulud lo syafaat, menyemanan dron lo syafaat. Gecok le Nabi ge pangke ge ba ujung siratal mustaqim ba pintu syurga. Nyo punya getanyo yang hadir ronyo gecok le Nabi Muhammad agaknya na tenang pegak maulud nyo ceramah kara habis lengalam lagi tak tupruk padi ke mana nyalum pegah hanya syafaat Nabi kedua padung kah hai dua yang kalau pegah dua makan dua mentang. Yang kelai nyo cemandu mata ulang baik tua. Yang kelai syafaat Nabi Muhammad lam syurga. Getanyo mi tuah cek katamong lam syurga. Tapi ke syafaat lo le Nabi. Kadang nanya tunjuk jaro tunggu. Tanyo kalan syurga apa syafaat lo? Lagi urang hidonya bak kantu kalewat pegawai karena gonyang geduk bangku panjang mehut bangku paneng. Gonyan bawahan mehut ke kepala. Gonyan wataji kepala mehut kepala dina. Kepala dina mehut ke wakil upati. Wakil upati mehut bupati. Wataji bupati gau ke bujuk gubernur. Lam syurga mi mentuah lagi nyancin. Tanyo kalam syurga, tapi muduk lan syurga yang kedua. Karena syurga yang kedua lebih ladat,
lebih le nikmat ketimbang dengan syurga yang pertama. Syurga yang pertama emim tuah nan syurganya Darussalam. Di akhirat tengok Darussalam yang paling rendah syurga. Tapi di Aceh Darussalamnya hebat. Maka kembali nak tahu li. Di akhirat syurga Darussalam yang paling rendah. Awak dah menyatamang dalam syurga Darussalam. Jud. Nanti damang. Hana tu orang tu nyo tebak goh pegah lo. Hana tu pu butuh na tu pu talah lo. Adik urun tamang dalam syurganya, urun tamang dalam syurga Darussalam. Ganya ibadat hana dah siap ya hana. Kapalo rindang kamu klok-klok tu. Yang kebaida. Ganya ke ibadat hana, ke pupu dah siap ya hana. Hana pupu ibadat, nya. Hai urung pungo. Lagi nyo menyalum pubuk kupoh tu. Menyalum pubuk tangga-tangga jadi kupoh. Hai urung pungo nak ibadat, yang jak-jak tetap jalan. Menjajan tetap jalan kan pupunya itu dah dalam fikirannya nekhun kan. Ibadat dan teputan. Alak ke pupuk talah-talah ke jak atau masjid ke cok tilop gop urung punguh hana dasya. Onyang ke ibadat ganyang ke mentuci gerai tanjut hana tah. Ibadat hana pupuk dasya hana. Gejak-jak berjalan kau melagu-melagu kau. Ladung icah yang gebut. Ladung telawut, ladung lagu. Kemana langkahku? Tapi kejak-kejak aju tanya bertanya ho langkah. Yang ke urung pungo hang ke tanah. Longgura Aceh karena wawasan hana luah lo teo kalau urung mari hapi bak jalan dengan bah Honda tidur kem li. Lo fikir ka pungoan. Padahal kan gonya nama di kampung de tidur cik nek telefon ni rumah. Tapi dia tekem je kan yang pegang menyauri nang ke jika getak lanja lebabnya harut-harut li. Leke. Rupanya lintu mari rumah masih lambat pulang ke? Enggak tahulah bang. Anak tu pulang. Cepatlah. Aku ingat kali kan. Bak pagak rumah lo nyangkanya hai cah. Ekem li. Dauri nang gurah, anak tepat modelnya na. Anak tepat ke culok jalan jelbab na harut-harut, ganyang ke baju hendak mari ju. Padahal urangnya hana pungo, don tinggal ke pungo. Omim tua ayah berbahagia adik-adik mandung gure-gure lun ayah yang kahadir bauronyo. Jadi nyan kalen. Syufa'an yang kelih dalam syurga urang mohon mai syurga yang kedua yang tamang dalam syurga Darussalam ganya ibadat hana dasya hana nyan tengah mata Fir'aun kan cekana lagi nyan 600 do tabuh riwayat tukang tihi Fir'aun hana di ibadat onyang ketamang Islam ipoh li Fir'aun tamang dalam syurga ibadat hana dasya tengah mata kafir je ganyang kamu alaf kau pampun nandum pahala ibadatan dasyatan urang pungo urang mualah mati laju anak min ubi-ubi abi humu gohlom tru umu olehnya awak daya na daya langkawan nya hana tekim tagap aku daya ai awak Dayak Langli Palembang ini hana itu pu Islam, hana itu pu Kristen, hana itu pu Hindu, hana itu pu Buddha ji. Mulu menjajah item tu deran. Tapi manusia, tapi urung Langli Palembang na, ini Kalimantan na, ini ke Papua na ini. Yang hanang ke lantayun. Nyan awak Dayak nyan kon handi iman hana itu pu iman mu Islam hana itu pu mu Kristen hana itu pu iji paju boh-boh hawi karo
Ipajuh boh yuh langle nya. Ipajuh boh kufu, ipajuh nyo boh je nya. Hanai depa tepu. Tapi karena tabiat kagebuh oleh Allah ba daya agam galak ke daya ineng, tetap je mana galak. Patai kalian daya ineng kenang ju. Onyan daya ineng kagebuh tabiat le Allah nafsu menai kalian bang daya cekah hanje mengeja ali. Hai bang daya ke ban mau pegah bata ce. Angkai mana awak daya anyan ibadat hana dasyap ya hana. Baru medasya tanyo hana tatemayang wate katru dakwah. Menyana dayak-dayak alam dunia uronyo nya hana truk dakwah menyabi humuji tamang lam surga Darussalam. Anak min urung pungo mualah mati juang lehnyan awak dayak hana truk dakwah urung idiot. Yang ke menyana kira-kira dron beon ibadat hana tente tamang surga ke yang ke nepu idiot jodro. Nepi dia jodoh. Kah? Watanya ke tamang Nabi lam surga. Toya lem salawut ke lun. Toya na pega prayu urolahi lun watai dunya. Nyo yang muhun mai surga yang kedua akal lu antat ba surga yang kedua. Uru lam surga kedua muhun mai lam surga yang kelhe. Uru lam surga yang kelhe mai lam surga yang keput. Nyan mandum karena Nabi Muhammad kali berjanji kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nyan watanya Nabi akan ke syafaat mi yang tua. Kali yang keput naudzubillah medih nyobek kenang tanyo. Nyan oleh likut alhamdulillah. Yang keput syafaat Nabi Muhammad finnari li khuruji minha. Lam nuraka ke syafaat. Lam nuraka Nabi syafaat. Tabah riwayat tengah Nabi piu-piu lam syurga meri Nabi tingat-ingat hana tukar lu hana mangan ati yekeun. Lagi nak mantang na umat lam nuraka ini. Wate gejak kedih lam nuraka nya covid na urang lam nuraka na gum telawut na pegak maulud. Tapi kesalahan lain gonyan lu tatat mi mentua sehingga gonyan harus tamang lam nuraka ile. Gumo dalam neraka inan gumo dalam neraka Muhammad lun mantang tidur tu dalam neraka nyo hana so hai lun tun le Muhammad adib dalam neraka tengah hidupnya urjih nalum talawut ke dron tengah hidupnya urjih nalum pegak maulud jampang-jampang ke dron urjih walaupun tabah manuk walaupun tabah baiti tapi karena lut ada syah lain keban rumah pekulun watai dunia urjih tinggal pak tabuh kampung ibagi peng simpan pinjam mutang tipluh bayar 12 ike karuh kucok yang kelung gutik lan neraka Muhammad tapi bak tabuh sisi lun nalun pegak maulun nu syafaat lun ya Rasulullah gejak Nabi kena hemi mentua nyawa draw ronyo kan didit mentang glih-glih mentang. Tapi orang wate kata mau neraka laganya ke kaju kabeh tutung deron. Atau kabeh tutung lagi bahu biango. Igo kabeh hitam laju lagi anak kopi geluh. Allah Nabi keturi menyegayu acok balum muturi tali. Mete haba mayang ke ai tuku nejak judro lam neraka kan ya acok urun lantayun dua dro. Wadanya hana toreli ai danya urun lantayun kon lun ur Amerika ko apa lo hana toreli mutulun ya cok lam neraka hana toreli Nabi dengan izin Allah urang katutung ka angoh kaju kabe kaju karang kaju kungung bata Aceh igo kaitam mata ka ancunyo Nabi Muhammad geturi umat nyangku tanyong telawut tapi waterap diadan Nabi Muhammad setia tatan gaya cok umat lan neraka nya Nabi Muhammad gepilih huru lan neraka nyam telawut Nabi gepilih huru yana pegak maulud
ne pemaah lun ne khile nabi hana lun tupu mantang dron dua dro tu lam neraka gucok le nabi gubtubit syafaat nabi yang keput fin nari li khuruji minha gucok urangnya gubtubit kedih gubtamang lam syurga kedih watainya tingan ya Allah ya Tuhanku menyalagainya Nabi Muhammad hana tua kulun antruk lan neraka antruk ura akhirat medeh watai dunia urajih bek limang boh manuk lum pegak maklun medeh lun ti kameng madua boh urang yang ti kameng ya Allah menyalagainya Nabi Muhammad keingat lun truk lan neraka ya khuleu rinang lun lintu dro hana yak cok lun lan neraka ayah lun tengah hidupnya pak caman tapi hana yak cok lun lan neraka olnyan pekun lun tim sukses na urang yang ka sukses hidupnya uraji uronyo lun neraka apanya leho ka urang inang hana tanggup yak cok le lintu hana tanggup yak cok le inang lam neraka mi mentua yang tanggup Nabi Muhammad menyamanan drone ini ulang tahun lintu niak belum anak potong lam baru urang agam ulang tahun inang giak blok kui hidung kata pungu inan padahal urang akhirat inang tanyo hana tanggup ya cok tanyo lan neraka lintu tanyo hana tanggup ya cok tanyo lan neraka tapi Nabi Muhammad yang tanggup giak cok tanyo lan neraka na urang mantang bue gepegak maulud mimi am tuah mak ayah adik-adik lu mandum gecok le Nabi Muhammad geptubit urungan geptambang lam syurga kaput yang kelima nya syafaat Nabi Muhammad uro akhirat tengok yang kelima nya muqtasatun lil wahid nya khusus ketida urang nya ala adron uro nya jo ne klik tengku lombah yang kelima nya hana bak tamah le ini nomor khusus harga mati nya syafaat yang kelima nya tidra urang bantaboh dunia tengah Nabi Adam pun antruk kiamat dunia wa uratu Nabi akan ge syafaat kali yang kelima ketidra urang hemi mentuah nelake tamah dron tiratu hana bak tamah li nan to ya Sayyidina Ali Abi Talib kan kaim ne dengar wate abi humu mak Nabi nam thun gocok le Abdul Muttalib 2 thun ketemu pelahara Nabi kan meninggal kok nyalom Nabi ubitkan deron mati ayah 2 bulan lang kandungan onya Nabi humu mak nam thun ngonya ubin ubebe adiknya mentang Tuhan cakap mekri karena contoh ina bro ubenan mentang anak mentuahnya Nabi 6 tahun ubenan cikalan 3 ubenan anak min meninggai mak emi mentuah ubenan anak min Nabi Muhammad meninggai mak 2 tahun kecuali Abdul Muttalib anak mentuah tayang tak tedih tak nasib kah hena ayah hana teme kalan 2 bulan kahlam kandungan nyonya maulud nyo kanyo 2 bulan mentua ayah kam meninggal di Madinah igata gohlom lahir olehnya nyo 6 tahun kaplung-plung tajama mak katruk janji Allah lom alah nak mentua tahu rumah lun kedih punya lun pajuh nyan ka pajuh tuma be ka keung tapu nyo lun ka tuha kakak Abdul Muttalib alak mentu tanya no ya ji kufi geba Nabi likut geba tajan tayang tak ke Nabi bab ya anu hana tahu truk le iyah ka hana le mak fi hana le onyan Abdul Muttalib nyan cukup ke ketucau na 2 tahun go nyan putimang ka tewas go nyan lo abi humu go nyan lo waterap abi humu na pernah 3 rapat keluarga guhu anu Abdul Muttalib mandum ata syarayah Nabi ngangayah Nabi leblah ro berarti kahanali ayah Nabi taruhlah 12 ro tu gedanyang hai anak lu mandum
Nyo lun katuha Muhammad tajan lun. Nyo menyemeningai lun tiba-tiba kadang hana tu pegah li jalain. Nyo ti Muhammad boh hati lun. Bakto tinggai. Nyo Muhammad nyo bakto tinggai. Gepegah li Abdul Muttalib la rapat i rumah. Watainya Syekh Bang Yah Nabi tero yang kaya nan goyang dubir. Gekele dubir ayah bek ne fikirnya le drone katuha nya nyai darah lo mungkin. Bek ne fikir le nyan bekun. Munyo drone memang kagecok pulang le Tuhan. Muhammad bah tinggal tak jalun. Ilo rumah raya punya lompajuh nyan lombri ke Muhammad. Pokoknya drone bek ne fikir le ke Muhammad kan. Pakai ban han lo fikir nak mentua. Anak-anak katanya mentang na ayah mentang nama. Nyo anak nyo Muhammad ayah nale mak nale. Abdul Muttalib lo ke beta. Abdul Muttalib gemu malamnya. Kamu di luar tu. Dubir anak Abdul Muttalib kaya. Tapi gonyan bagah tak bengi. Gekele Abdul Muttalib dubir. Terima kasih nak mentua hagata tatim tamut Muhammad. Tapi nalail lu mempegah bak kata. Karena kata bagah tak bengih lipih tak linyung. Agak mak linyung tu. Hai jamu nu pegah ke ronyo. Gemak na lipih linyung. Kata lipih tak linyung hai dubir. Nyau takut nah kadet Muhammad betelun hanali. Wate tadet Muhammad tengok lun hanali. Lun kalau lang kubu. Ijak Muhammad baulai jiran lun. Kakek lun gupoh le paman. Menyamanan anak lun Muhammad bek tinggal bak kata hai dubir. Kata bagah tak bengi. Lun dupu kata na moto fortune lagi. Itu bayangkan ke inu Abdul Muttalib ke. Ia kata ciknya kaya. Cuma keban cik ayah. Pokoknya lun siap lun terima Muhammad. Tapi malamnya karena rapat siap tak drone. Pakai ban drone pegang. Meno manteng. Oka Abi Talib. Abi Talib. Kalau nyana lemah lembut langkawan anak lun yang ke kata. Bah tinggal Muhammad. Tajang kata apa. Get ayah. Keban yang drone pegang. Cuma ayah kan kalau rehi-rehe nyalang kamu hataci hana rehenya hek lu mitar dia na tu pu rehi pi hana tu pu ilon hana tapuna li ala kada ayah menyandron kalen jud Muhammad tinggal tajalun kakulun terima ayah menyahanjut keban ma ba pihak lun hana rezeki tapan jud anak menduah pokoknya ke bek kapajuh kedro hana kajuk Muhammad menyanai taboglah kajib tikhan tapong Muhammad ahnu urun tu hawu dak tu cot tu manek-nek nyanjak ronyo leh kiban ho takut te tangkut gucok tu cot je gepih ke atam tabak na lu kalan tiga ke hurun tuha leho gemonjak ge khul lianu gonyang kana tu cho hema ilmu ya bu lantayun te akheng ke ne kalan te afdal tiga ilun hai ameme anu kah ke urojeh tengah ubi kah pike me anu kah pike me lom menyamanan kamanu bulu lom lo hanau tu me kalan lehne lantayun lehne tagonyo. Tapi Abdul Muttalib lupa hawa kan ketujuh dalam. Olehnya meninggal Abdul Muttalib tinggal Abi Talib. Gecok Nabi Muhammad nak mentua. Kan kata dengar nak rapat malamnya meninggal kakek ikah tinggal tak jalun. Rupanya hanya gecok pergi Nabi le Abi Talib. Gepuau rumah. Gecok Nabi gepuau rumah. Abi Talib adik mentua anak ganyan Sayyidina Ali tidro Ja'far tidro. Sayyidina Ali tidro Ja'far tidro. Wate gemaen le lagi nyan. Majanjan awai go Sayyidina Ali na susu tabohglah gepegah jule Abi Talib Ali
be jejib ile susu nyan Muhammad go huo lombe Ja'far nyan susu jo meja taboh gelah be jejib ile nak tuah Muhammad go hiwo lombe wate wo Muhammad tu jeb yu tapo kun yang kalen Abi Talib yang lom pegahino akan go syafaat li Nabi Muhammad binan akai go nyan getan wate wo Nabi ye Muhammad kawo jeb nu itu tu bacu tapo wate gejib le Sayyidina Ali katro go nyan tutu taboh gelah hana be anyang gejib ke Ja'far katro gejib Ja'far susu taboh gelah beata mutidro hantib nyan i susu yang gejib le Ja'far nyan pi hana be Muhammad kalhi jib le Ali ngan Ja'far jib kata Muhammad wate gejib le Nabi baru abi taboh gelah i susu Abi Talib di tak ketimang Nabi kerana ro yang ke Nabi tama ke ketimang nyan bengah ke pumano Nabi mete lagi tanya gebuh budak gebuh menyeu dua-dua ngainang gak nyan inang gak nyan ba tabah riwayat nan Atiqah tabah riwayat nan Fatimah binti Asad nyan leh teh butoi ho nyan dua-dua ngainang ke jaga Nabi yang god tengah malam teron gocok tente dia alhu langkama Nabi tengok lengan Sayyidina Ali gocok ijalimut geplimut taboh-taboh geplimut taboh-taboh geplimut taboh-taboh hai balon tu me lang kita jauh manteng orang yang pelimut anu wate tengah malam ge ampun dahsyat orang yang pelimut anu tengah malam gebedah ya kalan anu ija krung ka babine ji kai kunon ke tiju gecok ija ge pelimut nyan urang nyan ge pampun dasya mi mentua yang kedran nama awa ni kalan anu tengun bek tampe nama harap-harap ngelintu ai ti Saifullah pai dak kama taboh tu teman tajuk ija krung idron tabe baklun tanya apakah hana bedah dron ya pelimut tiga alah ikai he ke menyadron he elu he je aku anu kakak tuju nanti malam ketua suku mahara harap ketua suku ganyang ke dron nai jalimut dua yang suami menyenalu ro kuriyo hina ganyang ke holu nai jalimut lom ataupun jak umrah tu kali ku anu telu langkama je dua hana top limut bek nama harap-harap mim tuah dengan bud uro-uro seni ni lam tayun kalen uro minggu nejak bertempat lun uro lain na bertempat lain wate nelenga habalang kitab nupu limut anu tengah malamnya ke ampun dahsyat ya Allah ya Tuhanku lun kebuka pintu syurga oleh Allah dengan lun pelimut anu tengah malam. Nah orang yang kebuka pintu syurga gara-gara ganyan kebuka pintu te gua lintu. Nah ladong kebuka syurga lintu gua ngai tangen laujun. Geplung gocok anu abang pekentayang tak dong kabatah janggut-janggut. Gejuk anu getampuh bedin. Ladum karena lu tak barang ba itangen hana puluh-puluh getampuh julenang laganya uragam na lu lenga khun bacun menyemeno hana rugo 16 manyam khun 16 manyam ami awak dron yang kam kawin nyo jujur mentah menyana temaki uronyom tamah dasya lo idron kal he 10 tahun kawin dengan ayah tinang na tingan otego laujun metiga na co anu na tampuh ledo laganya na bak pe punong watena urun tanyang la ceramah ji ilenga li urun bak bineh tak pegah na wate irumoh lintu bajuh butan i putih kagetut teku ka u aganya inang tengah kalan TV deh ke ho kagata ke nyo makanan itu bit hanli tamang hanli ke
Lainang ronyo. Mate-mate nguruh dro. Tengah lom pajo hubu buno na truk drone ya jo i. Na te ate lintuang ka mati. Asli mati dera. Wate tatanya ngoronyo na ke. Je lenga liru abine. Uru bine tu na cin. Lamati leh na itu putan lewaknyo. Nyo adik-adiknya mantang but menancit kan. Yang mantang but, yang ke ino nebut ju bu tengguh, bu malim, bu careng. Olehnya watai mengkawin. Pakai nak amin nyo naruh long ke walak dhalin. Lagi hitingan lah nau kun walak dhalin. Boh je nyampai dia. Ino nebut ju bertengguh bu careng wate Allah wate nu mengkawin tengah kana jodoh nu petimang begun karena na ibadat dron buka pintu syurga nya na nu petimang lintu tamang syurga wate lintu getrun di rumah gak minta rezeki nu doa le dron wate tinggal anu ubi layun ayun le dron nyo he telawut bujuk mendua macam onyan bet bujuk dua macam tengok juk nayu nanu atewo utokoknya kana anu gohlowo wate nayu nanu atewo salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal ardani qad sada fil mahdi ala ghilmani u'iduhu bil baiti zil arkani tengun anu ahemi mentuah lam ayun hana payah pega-pega antiman. Poh tipluh malam na urung plung badaya. Tengku anu ulun limo bukan hanai piuh-piuh di bot-bot keun. Handau tok bampu im le. Ku pu im le lo hai te im ka kuti lalu mong ya haji. Nya ya haji ka geteju ba on linyung ka geti atu hilon dema keun. Pakai nyo hanai piuh-piuh me ke ban dak pelaku nyo. Gok pegah-pegah awak dron dayah je nan tulis antiman keun. Nan tulis ta bo man iklik jiji ku klik ke. Hai menyemak orang wabun salla alaika nakun anu tehat ami mentuah tengun mejanjan ke hotel drone ayu nanu nya ya tengun to yang galak baca salla alaika ya adanani nya baca ladum hamni tiruh nakun pelain Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sihabil jahli nya hanjeun keuna menya hanjeun keuna alamat talakau. Hai wate tanya bu idahul mubahamnya na talang kita bek nekeng kelum berang kapu. Jadi matan bit sulam alhamdulillahilladzi qad akhraja. Tuma irama bek hanato tengkeun kumita lelun. Wadan. Tamita wadan nan tupai itu bi iramanya. Kereta senja telah tiba di depanku, semakin pedih rasa hati ini. Orang-orang tengun habis jaga aduh. Ada lum pegah lahir Nabi bono ke? Kabeh tengun dun lo fikir ke padahal tengun. Wate tapugo ngang kereta senja kajaga mandu. Padahal ino hak pandai senja ke.
Menan nyo bersiap drone na ladum titun tu kan wo. Ladum dua tun tu kan wo. Wate wo tema pu bulain tema. Menyana rupa bacu hanai tu metro rumah kai cok le keleng mak jalan. Wate drone wo but tengok adik-adik mentua be tampi hana beda dengan urung i kampung ya hana but. Be tampi hana beda. Bu meri urung wo but gejaga nu getimang lintu god gede. Wate lintu gutron ya minta rezeki. Ya Allah ya Tuhanku, nyayah nak lun kagak minta rezeki, yang kagak wing itangin, kagak jak ulang baru yang muge pitang. Neberi ya Allah tangku memudah rezeki. Neberi ya Allah tangku memudah rezeki. Warganyan gemekat memudah rezeki. Ya Allah neberi boleh rezeki ke gaknyan. Urinang gem tadu ke ambak pintu inan. Jak boboh ming inan. Lintu kagewing tangin mempate-pate li katuk lambang daham kena. Urinang gem ayat Allah Tuhanku. Lun titip kau nyan bakdron ya Allah. Neberi mudah rezeki. Watalung kalan pesawat ibla mintang kai bedah hurung jak waji jak umrah. Ilung lintu ngembang gatinya lepas jalun jak. Allah malaikat gekalan drone berdoa hemi mentua geberi rezeki mudah le lagut kagak belah honda gemukat lam lagut lam kagak belah moto onyang gemukat lam mudah rezeki gepathon nan drone jak waji tonuku ya Allah ya Tuhanku geterimang doa lu le Tuhan lintu mendoa ke urinang mendoa ke lintu. Pokoknya lagenyan katanya wate tawa but tengok drone bek rugo nebut badaya yang ke phone untuk turi Allah onyan ibadat kemudian begot akhlak onyan baru drone urinang wa ata'an daujaha letat urinang darat tamang syurga ngepetimang lintu ibadat katanya beata menteng baadih nan lengeng ba hadis ke pegah le Nabi ba tiuro ba tabuh hadis al mar'atu idza sallat khamsaha wa asamat syahraha wa hafidat furujaha wa ata'an daujaha dakhalat jannata min ayyi babin sya'at nyamnya talah long kemari pegah le ron gepegah le Nabi batabu hadis umi mentua nyo dengan maulud aganyo kata menduduk kata men pegah laganyo menyo merumpuk tidur-tidur han tatame pegah gepegah le Nabi urinang yang le tatamang syurga yang bebas tatamang syurga hana penghalang mutinu padi muti urat menung hana mutun bak tamang syurga urinang tamang syurga gepegah le Nabi idza sallat khamsaha apabila nak getemayang limong tabi-tabi hana getingai getemayang limong tabi-tabi nyan wate gepegah temayang limong yang iksah temayang lam bentuk elme butuci yang kai tamang mandu yang gawak dron jak uro senin kenon yak merno elme mutuci jetah na temayang onyan ne ca wudu jetah temayang netup aurat betah temayang Tebak lawi-lawi kala tengku-tengku tumbut dino kamu muda-muda kawo dum urinang wate pakai lekum yang kabutu itu mah nyancung keng pakai awal-awal roji pekeng kono bataku ke pakai laganya bataku ke putun jalbab ke de lekum onyan ni baru takunya teh nyan urinang hana tutup aurat jadi wate pegah le Nabi tumayang limang ke urinang akan tamang syurga nyo elme yang menyangkut dengan semayang ke pelajari walaupun urinangnya hana tangguh tumbut walaupun urinangnya hanya ceramah walaupun urinangnya hanya gedaimum tapi gonya menyangkut dengan temayang subuh elme sah temayang tubuh ge temayang lehu elme gonya sah temayang lehu idza sallat khamsaha apabila tidak urinang getim temayang limang bersempurna wa ata'an daujaha
Karena urah hana ilmi mim tu aku temayang na. Tapi waktu kalau le urus malim temayangnya hana ta. Ganyan bak draw ta hata ada perdo. Draw ada tepu ganyan. Draw ada tepu. Waktu kecok i temayang meno bak tempat basuh ganyan i hana ile. Gepodo i no bajaro geprata ju gepeluah ju nganjaro laganya. Tapi i hana ile ba anggota. Wate gerah muka menanci pulam na urinang hebat bacut laga rupa bacut tuba-tuba gebuh budak lele gebuh lip wate gejak temayang terawih wate gecok itu mayang gepek-pek mana-mana waga. Pakai menan coba nucok itu mayang ala rugi lip lah. Kagak boh lip kanya muhai-muhai atalintu blo bak dan otoba. Di tak gebuh lip tampe wate gecok itu mayang ya temayang terawih gepeh-peh pinampe kedang-kedang ibi buduan. Boh tahu wudu agaknya. Wate itu mayang Allahu Akbar basah kelang gedang wudu hanata. Allah lawiknya hana lumah-lumah li malaikat. Jamun mata Nabi lumah malaikat tu. Mede gedang ju malaikat iliko ke Aisyah hanya. Budu wudu tanta. Lawiknya hantar lumah li malaikat menyejamun nah kanya. Nyangka pegah payah yak bud. Idza salat khamsaha apabila kita yang limang kabutui nyan baru untuk nepreh bak kena le. Wa samat syahraha. Anyang kita maya ke puasa bak bulan urinang nyan maksudnya bulan Ramadan. Bulan urinang. Tu mah hana ke keun bulan Ramadan jo mano. Tabak urinang lah Ramadan na tinggai 7 huruf ataupun 6 huruf ataupun 8 huruf menurut kaya hana gejak tahu lu tinggai urinang na tinggai yang ke hana keun pekeun bulan puasa karena wajib qada luar bulan puasa yang ke inhan ke keun ke idza samat syahraha au ge puasa bulan urinang 20 le ke puasa la Ramadan le 7 huruf tu kada nya wate puasa mim tua na urang menyahana gebut wate ke puasa urang tuha rojih na puduk bakung ino jadi kanya puduk bakung mina lambah ming in halamigo onya iabah nya geun nek nya ke puasa bakung labah ganya makan minum hana gejewi tebah-tebah peluk ganyo. Tapi ganyang kepuduk bakung labah ganyo iabah kapit kombinasi dengan bakung yang geun batu puasa. Batu puasa. Lang kitab yang kim kamu tengah but 3 ke. Wah kita akhir begah talah taboh batu puasa tidrau reung kreuh tae. Atau ada kejak maulud ubina bau talak kau apa johon tu? Wate kewa rumah ke patah apa kengka muhan mekruh tu itu bi gula ubu kanya. Tikan kau luar, tikan menteng di dalam kau di ekspor lo. Bak ke pabih hai tiabih. Bak tarik nafas pu tamang. Seolah-olah ke leeknya lagi luar gawat bahu kita menteng. Keruhnya kita temalam badan orang yang nabut getupu puasa kenyang kabatu. Karena kaitubi anggota lahir tamang. Tapi yang kerah teki tanya mana tekatubi tekannya beritem patah. Beritem patah ke jadi pah bak perbatasan antara Aceh hingga Medan. Kena le. Wate patah laganya na tai dalam ita mang dalam tai luar kalau WC ju nyan puatah na batu. Tuma menya kira-kira adon hanampak keputusan wate katubi tikan nyan nuwit gede. He tadro puca tago. Atadro
nyan bakbut tedron truk lagi nyan ke pegah. Oh tak pegah lan ceramah lagi nyo lagi ke gura ke. Tapi lambut untuk sah puasa samat syahraha puasa nyan truk kenan ke pegah bek batu bek batu puasa. On nyan wahafidat yang kelhe wahafidat furujaha berurinang berjaga kehormatan ro. Yang kehormatannya ke yang pertama katanya be'ruh lamdina. Be'ruh lamdina. Kemudian be'ruh cik dalam mukadimah dina. Onyan be'nei honda agak berangkari. Karena ini ba urang hanabut, ba urang gampung ke menyaurun toto bineh rumah je ya adu uju kayaknya. Pak Ramli hon jak dong jak lah baru menyamenan bonceng lon je. Je penting ka mamat ke. Menyahana kemaman tu tetro tiga ni tu. Jadi orang tanya hanabut ino ke nyembek mudina. Du iliko honda agak yang gepangke uragam go je kanyan. Nyan menurut kanyan cek sunat muakkad. Sunat muakkad. Wate but edeh tiga malam minggu nangon lon tiro ketanya wate habis but tanya tu mah ku urin tanya hana tapu duk mai leko honda untuk merumpok buat jalan hana le motor hanjut lo muka ya Allah ke bancet tu boh metu kanyan metu lon ko ilam baru merumpok omi drone bekuni nang kata le motor kun. Tuma yang ke phone waris, yang kedua ke turi, yang ku but badron, tuma ku puduk je likok je, lembagah hari muangkut hanjut. Ba hukum tetah hanjut lembagah. Tuma ke bance ganyang kagemo ba ubome no. Nu telepon ur kamoy gampung, nu telepon urinang lain, urinang dron nu telepon. Aula. Umpamanya Aula kapudip jo Honda tak kaba motor pije keun omi ba timpang lambaru nya hanali motor keun agemo tidoi nan teman dron pan lon ba bineh ganyan ko puduk lelon hanju dasya he budo ba telepon ganya pega nya jalan keluar ji telepon inang ganyan telepon bukan urang yang muhrim dengan urang tinggai urang yang muhrim ganyan baru ya cok. Rupanya getanya rojeh bak puji dengan puduk tiga wate akhi tedron pangang kai baplung lemi ong pangang ai baplung lemi ong mi ong wak kemo lambale pangang awak baru cukup le hai mi metua kasus long kai metuka-tuka pikiran dengan kuaket di kampung ka. Cukup le kasus uragam bak puduk urinang gom. Urinang bak lakeduk bak uragam gom. Padahal wate tabut lang kitab cik dayus. Dayus laganya ka. Tuma uronyo fikir hanapupu. Wate akhir ka mak-mak imtuah yang berbahagia laganya. Pulam lagi wadron urinang ya hadir kena lo kala rupa cik didi. Menyau pegah bruk kan wow. Cedidi rupa longkalan nyamnya dua aga nadu ilikut wa kamu agam tua keinang ro deron atanya urinang ngalin tudro hana menomodih le kanyan amba jedaster kaidang darengin menyahana gejak taho dua ro goh gemano watelin tu baju bu gelewat ina be kakoh peke habis bu ke metainang ro nyenang ro nyahan patih kita yang bawa kam kawin. Urinang gop teka jami yang jak pi gop urinang gop. Nyan assalamualaikum. Urinang tanya bada pu kah tira geplung utame tempuh drolong. Gepepah bibi lah orang. Ya buka pintu ke jami. Menyalin tu dro ngan daster. Kaito anu apa ke? Wa hafidat furujaha dan urinang yang tamang syurga, urinang yang jaga kehormatan,
mulai dari dina naudzubillah be'eruh, mukadimah be'eruh, pergaulan bebah, mekhuluah pi dumpu jaga dro beget nyan nomor 3 gebegah le Nabi urang yang akan tamang dalam syurga. Urang yang akan tamang dalam syurga. Yang keput gebegah le Nabi wa ata'an daujaha. Urang yang patuh dat pertimang lintu. Bahasa Aceh Utara urang hirau lintu. Urang di dat pertimang lintu. Pertimang lintu nyampluk-pluk tabun kampat kepudu, anu-anu kampat pudu, alnyan wate tru lintu buka pintu, gonyan menyegoh kemah ketimang lintu dro, alakna urung blo-blo aluminium hana peduli le. Ino kan beata tak langampung tru beca blo aluminium. Na urinang yang hana but ino, tengah gebre bulintu, pele ku ya publo le pekun balang iti. Pele ku ya publo le embe bekah kan. Hei ho kajak lu dengoh pajuh bunyo meserbet anau tupan. Ada edan yang menyahan jenis cak ke. Akhir rumah go. Gonyang kaya pertimang pekurum blo manium. Watetru kena nawa amanium tadri. Sebenarnya abang ini siapa? Tidak siapa-siapa, saya blo manium. Bukan. Inang tanyo kayak marit batanisha yang penyakit mi ong sawahan. Mi ong sawahan, kucing sawah. Yang kedua yang geyu oleh Nabi wa ata'an daujaha urang yang taat tak kelintung. Hai rata urang ceramah na kepegah urang jamun tidro takit lintu o takit mak takit iya takit mak gepegah lintu menyogoh lun wo be tu bi tahu nyang kata be ta lengeng tapi nyon lu pegahnya lain uronyo. Fatimah bak geduk-duk ngan Nabi ngayah. Fatimah bak geduk-duk irmo ngayah dro Rasulullah. Yang ke Fatimah gora didan gonya yah Nabi yang kalon. Iya hatanya urun tak tambo melata. Kepan dah fikir? Fatimah iya hagonya Nabi Rasulullah. Karena Fatimahnya la ibadat tapi hantam ke pubu masin. Hana urun lain ketanya tu ayah. Ayah lu bertanya yang bacut jut. Pakah hanjut pakah. Urinang yang tamang syurga nyampun dan umat ronto ya Rasulullah. Goh tu oleh Nabi pegah kanyan kanyalon ayah. Goh tu oleh Nabi. Pi Nabi khim neran. Nabi khim. Lon ayah ka. Karena Fatimahnya yang kepun anak Nabi ge ibadat tabe-tabe setahu dro kanya hanang pemuda Syam tabo. Kanyalon ayah. Nabi khim. Padahal bak Nabi na lain. Gepegah Nabi Kiban je ile. Fatimah nak mentua bek kata tamang syurga pun. Ru imata Fatimah hana habis kejawab le Nabi wate pugan nak mentua bek kata tamang syurga pun. Ayah lon tamang syurga pun ayah. Lon ayah Nabi, ayah Rasul, ayah lon rumpo syurga. Pakan urinang landonya nyuhan bre tamang lon nilai. Ayah lon tamang phone ayah. No, ini harga mati. No mtua hanjur kata tamang syurga phone urinang. Ayah menan toce le urulain. Toce urulain. Lo ilo hangkutem. Kepegah no mtua. Lo la kemaah berayu no mtua. Karena kata pihana tanggup lagi urang yang long pegah. Yang tamang lam syurga urinang pun umat lun yaitu muti'ah. Muti'ahnya urang di Arab ini. Watenya Nabi kaduk Madinah mungkin gonya urang Madinah. Karena nyo ceka aki Islam. Muti'ah. Ayah, pakan muti'ahnya tamang syurga pun, medih lun tamang syurga pun. Tetap
Fatimah watanyan ala ajud bugonyan tamang syurga pun. Pada akhir Nabi careng urinang dari jamun tapi oronyo akai mit eron. Nyo mangat apakah hana urinang. Urinang dari jamun bathabu careng tapi akai nak lemahan macu lemah akai. Lemah akai. Gekele Nabi sehingga nyan bak kamu but je ke contoh mantek. Gekele Nabi Fatimah boh je cik kata apakah muti'ah gata du uncung unta muti'ah gehu unta gata tamang lan surga bandua menyemenan ka kutim duma angkalang kanya mi akai baju kan Fatimah du uncung unta anya untanya mutalo gehu le muti'ah menyak tamang surga bandua urung hu unta ngan urung uncung unta to awai tamang nyang kakutim hari nyang kakutim apakah hari nang mi akai yang ke nyauri nang ino menyana lintu mengkawin dua bungi ya tertuh 10% bungi anyang kepada huragam kepagah tu hai alai habek tam karu ata cika tengok tajak ulam baru ba kedai tengku tak belomuh ti peluh banyak mungkin ke kata nyanjir nyanjir jadi muh geblo ti peluh manyam dia hata bengih buklam ubena piring barak katan tinggal lim taboh tapi ada geblo muh ti peluh manyam kaje tu mah lagi urung pulau pegah bang nur je tega lehnya kuwi leh ken dro pegah urung pulau ikamu pulau hedengku menyalintung kain dua menyiti ibu higo muh yang kaje ibu higomu lepak minyak hihi ngan ho. Lampuh tengok hati habis humulin tu payah wuk ke indang tabah tu. Menyahananu 1/4 wuk kedua kat 1/8. Menyahananu phone kan 1/8 wuk kedua kat 1/16. Wadorina. Ikanyan 3 tinung igomu kaji kan. Apakah kurang akai han petih ron. Eneng ai je cek baik karu muti'ah gata du uncung unta gata nyan tamang lam syurga gehu le muti'ah begun nyang kaju temah ayah temah akhir tanyang temah hai ayah kadang nyan je tarobah gen temah kanyan pu pubut getan pu ke ibadat hana piu-piu pu ke hafal Quran hana piu-piu menoh nem tuah baik lum pegah nyan ke taci tengok bengah tajak kedro bak rumah ganyan tayak kalen pu pubut rupanya gepetimang lintu thitan gepetimang lintu cukup dit ya gepetimang lintu wate Fatimah haja aurofun ge kala lintu ganyan gejak pugo ge ba tempat mano gejuk tabun gejuk tikai go got le gepetimang Fatimah dia bak pintu gerbang ke kalen ke kalen lagi nya. Ya. Wateka kemah ge antak lintu kono muti'ah ge antak lintu dro tanyo lintu go ya antak. Yang ke hana tentena fahala menurut tajak akiban. Wateka kemah lintu memberangkat deh kalau Fatimah hana pintu. Hai Fatimah dro lago hon aja. He ko monjak baru moh dro ke nyan ke. Yang ke ukalan drom tibuk nak ada timang lintu na lombo talum na lego hanan dengar nyo kelon tengah lom timang ya hanan mi de ya hanan mi leh ya hanan mi lantayun nyambi kalan hana getome peduli ke urang lain tengah ke timang lintu dro tuma haba tanyo pegah phone mono na lintu tengah pejobu KU kelapa leher kau hana i tanyo tatome ya layani awak muka almanium nyan ban mak-mak yang Tuhan berbahagia nyan wa ata'at daujaha orang yang tim petimang lintu lagi muti'ah petimang ataupun ibaruh nyan bacun pokoknya ibaruh hunyan bacun ibaruh hunyan bacun
pokoknya bekpah tak dundro bertimang ini. Payah tamah biu tu. Payah tamah biu tu ke? Nyan kepegah le Nabi wate le bamput macam kurina ngataga god nyan dakhalat jannata min ayyi babin sya'at. Tamang lam syurga urinang yang put macam nyan lam syurga teh pintu gepilih kedro. Lagi urung buno urang tamang Darussalam haru Darussalam. Yang tamang syurga kedua haru kedua. Tapi urang ba hadisnya wate Nabi pegah bamputnya na gepubut dakhalat jannata min ayyi babin sya'at. Tamang syurga teh pintu galak dro adik mentua. Lum tamang syurganyo, lum tamang syurganyo, lum tamang syurganyo, lorok pintunyo, rok pintunyo. Nabi pegahlah hadisnya je tamang lam syurga teh pintu yang galak tanyo. Nyamban mak-mak yang tua ayah yang berbahagia, Nabi Muhammad gekubah ilmi ke tanyo supaya umatnya berselamat mandum-mandum. Berselamat mandum-mandum. Tapi lagi haba buno awal ke pertama umat Nabi Muhammad ile ngau umat Nabi lain wate kabeh ke pertama orang mukmin dalam syurga mandum umat Nabi Muhammad baru petugas akhirat gejak hisab umat Nabi Adam, gejak hisab umat Nabi Idris, gejak hisab umat Nabi Nuh sampai truk bak Nabi Isa. Mulia tatat mi yang tuah katanya umat Nabi Muhammad yang penting be nebah-bah kada nemita ilmi ino ukuran sah na ibadat, nemita ilmi tauhid ino ukuran sah neturi Allah, hanya nemita ilmi tasawuf untuk neturi tanggup nebah maksi tiplu dan neganto dengan taat batin berikhlas bek naria bek tekabu bek ujub dumpu-dumpu laganya onyan bum akhlak dan begot hablum minallah hablum minan nas nubtimang lintu begot nyan hana sia-sia udip dalam landunya nyo tengok wate akhirat gebuka akhirat li Allah dron akan terimang janji Nabi Muhammad yang kefun mutume syufa'an kemudian dron mutume tamang lam syurga. Temanyo kadang na acara alam tu bacu yang perle bacu tapi uronyo tapi mada no jalain menyedit suasana lagi nyo tatamung lom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa tahlikil kafrata wal mubtadi'ata wa aduwaddin wa tahlikil kafrata wal mubtadi'ata wa aduwaddin wa tahlikil kafrata wal mubtadi'ata wa aduwaddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Mimi yang doa ayah yang berbahagia bamandum insyaallah padu-padum trip katanya du ino boje keibadan anyan berpampun dosa oleh Allah tiga tu tam doa bersehat abu tabi dan katanya beristiqamah di dalam agama berselamat iman wate meninggal berfui wate gecok nyawang berterbuka pintu syurga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.